Baya bro, coronavirus ni bagay no, o sangsar ni borogro, belay no wana laisa, belay no kiri laisa. All India no 21 day ni bagay, lockdown bo khlai re jakha. Abagay no, joto dukan ro, kholob jak mang, joto market ro, kholob jak mang no, joto company, joto office, joto school, te college rok bo kholob jak mang no. Aboni bagay no, muithai rok ni dam bo. Belai no bangai tongkha, te muithai rok no paisana ni bo, o sangsar ni borog ro, belai no wana laisa. But tabo kusen hinke amosi hinke tamuni bagay o lockdown nole khlaijak kha o lockdown khlaijak mani uklogo tamo tong te o lockdown ni advantage rogle tamo tong aboni answer hinke angdor no sawon je o lockdown ro sini kahamni bagay si khlaijago tamuni hinke coronavirus solomani no to 3 stage ebake 3 khan stage ke divide khlaijago abro no sing joto no saimano hayade Tesini India hoke coronavirus solomon stage tabok bo second stage jora khusi haini bagay no ar third stage no bathak runa ni bagay ebake stop khaina ni bagay no all India no 21 day ni bagay lockdown khlaijago tabok hinke baksa boro ano sanai hinka third stage ni soloma rogle tamo abor no sukrubi sadi rokhinei hayade au bay bro norok tawanadi ang kok borok amazing fact bu norok no simple ke kok borok bai bujiruna bagine tong bile so norok kaham ke bujui khanana nisi khlai di ani joto kok rok no jung joto no saimano coronavirus ni carrier ebake coronavirus no tui berai nai to tabok jung bororo ni trosi a coronavirus khoroksa boro ni theke te khoroksa boro ni aro solobui tongu tabok hinke o coronavirus ni India ni first carrier le ebake India ni first tui berai nai le Shabongkha aboni answer hinke je borok bayre ni coronavirus no tui phaiye sini India wo first half phainai aboro bo India wo half phaimani ulo gari reserve rok nawi bini nogo thangkha aprobo gari driver no bo solo rowi gelangkha haike aboro bini nogo thangai bini nogni borok rok baibu tongkha sakha haike bini nogni borok rok bo solowi paikha omonoke hinu first stage ni solomani oro jagao sing a bayre ni phane borok no sabo bai malaika sabo bai tongkha abarok no singai infected borok no identify khlaiye hospital telangai treatment khlai mano tabok hinke a bayre ni phane borok flight station ni simi nogo thangna ni fro driver rok bai phanu ebake alka borok rok bai phanu malaikana ebake borok ni ganatei thangkhana apro a borok ni arobu solowi paikha haike solojak driver rok ebake lama tongnai borok bini nogo thangkha bini besaboti rok bai malaika haike boni besaboti narobu solowi paikha omonoke hinu second stage ni solomani tabok hinke third stage ni solomani third stage ni carrier hinke abesaboti rok ebake ar third stage ni carrier rok sabo bai malaika aborok no saiman na bagai no all India no lockdown khlaijago tamoni hinke coronavirus ni symptoms ebake lokhon no 14 day ni poresi saimano hinka 14 day ni bisingo a solojak besaboti rok sabo bai malaika sabo bai tongkha besik gobang borok rok no solorui tongkha aborok no jung saimanna ni belai no kutu tangai hinke a 14 day belai no kudu a 14 day ni bisingo borok gobang ma jagao guriwi payu aboni bagai no 21 day ni bagai all India no lockdown khlai rikhankile kebo fanu nogni nokhori mangala te solojak borok rokbo alka borok bai malai mangala haike 14 days jora nogo tongui a solojak borok risago symptoms nukjakhanke ebake lokhon nukjakhanke borok no hospital telangai treatment khaina ni bagai ebake chikitsa khaina ni bagai no all India no 21 day ni bagai lockdown khlaijago simple kok bahinke abosini sago coronavirus no soloroya khaina bagai no lockdown khlaijago aboni bagai no baya bro norok bo lockdown no palon khlaine ni khlaidi tabok noroni kusen hinke amosi hinke 21 day ase kuduk jora nogo tamo khai tongnai bahai ke tongnai hayade angbo saimanu nogo 21 day job jagai tongnani belai no kutuk hinne haifanu baya bro jung jotonu abono palon ma khlainai sini countries ni bagai sini kaham ni bagai tabok hai jorao student rokhinke sakni goals ebake dreams ni bagai plan khlai manu step by step haike bono note khatao shui manu businessman rokhinke nogo asogui new ideas no create khlai manu baike new products namnai
बाइके बेस्ट प्रोडक्ट नामनाय आबो रखनो तै वानसगै मानो तै जरा जब खाइनाय एबा के ऑफिसो थांगो बहि बसानो जरा रैमाया मा फानो जरा रैमाया बरंनि बागै हिंके ताबकनो बेस्ट टाइम जे पेरेंट रक बाय तै बसाबोतै रक बाय काहाम के टाइम रे तंगनानि तै नरक मॉर्निंग को बासावै मेडिटेशन बो खलाइमानो आगे ओ टाइम मायानि खलाइमे आंगै तंगमानि रक आ मेडिटेशन निनि इम्यून सिस्टम रगनो बो बूस्ट खलाइनाय तै नरक आने ओ इंफॉर्मेटिव वीडियो नो बो जो तो तिप्रासाने अरो शेयर खलाइ रुइ मानो तै नरक नो बो बेलाय बेलाय केनो हामबाय आने ओ वीडियो नो पाइथाक जरानाय तंगमानि बागै तै नरक सालब्रुम नो कक बरक साइंटिफिक तै एजुकेशनल अमेजिंग फैक्ट नायनानि मुसुका हिंके आने ओ चैनल नो बो सब्सक्राइब खलाइ रिदि वीडियो नो बो लाइक खलाइ दि नरक नो बेलाय बेलाय केनो हामबाय।